Ni ishara ya President William Ruto na atongoria angĩ kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. Makofi. President onekire mũingĩ-inĩ kũrugũria tabarĩra cia ũthii wa na mbere, ũndũ ũrĩa akoretwo atiganĩirie kumana na gwakĩrĩria kwa ũrugarĩ wa kĩũteti. Wala anasema tunakubaliana tuendelee namna hiyo. Aha Ruto ya mweke ũgwetetera kumana na wamũrani wa maminista ũrĩa wonekete kũrutwo mahĩtia makĩria nĩ a Kenya, kũrĩa augĩte wamũrani ũyũ wĩkĩtwo na itanya rĩa gũtigĩrĩra icigo ciothe nĩ ciarũgamĩrĩrwo. Jana nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja, si tunataka kulipa madeni pamoja, si tunataka kufanya maendeleo pamoja, si watu wote wanalipa ushuru. Sasa tuungane, tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Kũringana na President Ruto, ikinya rĩa kwamũra ateti makĩria kuma kĩama-inĩ kĩa ODM nĩ kĩonereria kĩega kĩa atĩ thirikari nĩ harĩirie kũrutithania wĩra na andũ othe, ona arĩa makoretwo mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro. Ama mnataka tuendelee kugawana? Tuungane ama tugawane? Wale wanasema tuungane, sisi wote nione kwa mkono. So wananchi wa Tharaka Nithi mnakubali tuunganishe Kenya? Ningĩ maminista makĩria arĩa maracokio ndudu-inĩ ya maminista nĩ mateteirwo kũrĩa Ruto atarĩirie atĩ amacoketie kũringana na ũhoti wao wa kũruta wĩra ũrĩa mathukĩrwo. Profesa Kithure Kindiki, jameni, kijana wa hapa na waziri wetu shupavu, kama mtu anafanya kazi mzuri si aendelee? Kama mtu amefanya kazi yake mzuri si aendelee? Ama mnasemaje watu wa Tharaka? Aendelee sio? Ndio nimesema huyu Profesa Kithure Kindiki aendelee. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Sisi hapa watu ya Tharaka ni watu waungwana. Asante kwa sababu yale mambo ulituahidi umeanza kutekeleza moja kwa moja. Ogĩikaro-inĩ gĩkĩ President atetera budget ya bũrũri ĩrĩa yendekithĩtio hau kabere nĩ wĩkĩragano nayo nĩ mũingĩ, kũrĩa augĩte kwa gũkinyanĩrio kwa budget ĩno nĩ ũndũ ũtunyũkithĩtie ya Kenya tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere. Pesa ya hii maji inapatikana kwa budget. Ninyi mnanielewa? Kwani mnafikiri pesa ya mradi inapatikana wapi? Si lazima ipangiwe kwa budget. Tulikuwa tumeweka kwenye budget awamu ya pili ya milioni 220 ya hii maji, lakini kidogo kuna watu wengine walileta kisirani hapo. Kufika kwako hapo leo katika kaunti hii kwa siku nzima ni dhihirisho kamili ya kwamba wewe na serikali yako uko tayari kusukuma hii Tharaka Nithi itoke nyuma ikarimbie ikuwe karibu na watu wengine. Oho wa Kenya makĩria arĩa makoretwo magĩkuruhanio na mĩrũrũngano moneka gũkererwo na njĩra nene magĩkuruhanio na kwenda kũnyita thirikari mĩgwate. Hakuna haja ya kuharibu nchi yetu. Hakuna haja ya fujo. Hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza Wakenya, tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Tukiharibu hii, hatuna mahali pengine pa kwenda. Harudi ya Kameme TV, Letorako ni Bataru wa Mwangi.